Burno je danas bilo u Maksimiru. 20-ak pripadnika Bad Blue Boysa upalo je na konferenciju za novinare Zdravka Mamića. Nazvali su ga lažljivcem i kukavicom, optužili ga za nelegalnu nabavu stolice za stadion. Nakon što su se udaljili, Mamić je poručio da će ih, kad ne bude više u Dinamu, prebiti kao mačke. Petar Vlahov pratio je sve. Petre, rekla bih, uobičajena retorika. Upravo tako, izvršni dopredsjednik Dinama Zdravko Mamić govorio je po običaju u prvom licu, ali naravno napomenuo je i preporuku USKOK-a da USKOK zabranjuje istaknutim čelnicima HNS-a da komentiraju o aferu o namještanju. No isto tako rekao je jednu veliku i zapravo notornu činjenicu da je nogomet ogledalo društva, a posljednjih 20 godina hrvatsko društvo se brutalno pljačka, stoga i ne treba niti očekivati ništa drugo niti u nogometu. Javnosti je poručio i to da je rekao Vlatku Markoviću da više nikada ne izlazi u javnost i ne spominje da nije odgovoran za neregularnost eventualne u Hrvatskom nogometnom savezu. No pogledajmo što je danas obilježilo presicu u Dinamu. Dosta je bilo priča, dosta se pričao. Dosta je više tog teroriziranja, ali ti jasno. Odgovori Pino zašto si lago. Što odgovori zašto si lago. Zato što si lažovi kukavica. Ne, ti si jedna kukavica. Ja sam kukavica. Ti si lažovi kukavica. Ti mene ignoriraš me 2 godine na pitanja kada tebi posljednjem. Odgovori zašto si lago u hrvatskoj javnosti da tvoj sin nije menadžer Dinovim igračima. Luki Modriću, recimo, je Eduardo da si... Ma ti sve lažeš, neću s tom razgovarati. Znači da si kradeš klub, pljačkaš klub, odgovori ljudima, ajde. Govori ljudima kako da kupuješ stolice preko do gastronomije. Ko je Miličević? Preko šefa tvoje nabave kluba. Ti moli Boga da sam ja tu, jer kad ja ne budem, onda ćeš ti prvi... Tako je, da. Tebe prvoga, da. Dođi, izađi, Dinamo, pa dođi. Skandala u hrvatskom nogometu čini se nikad dosta. Vratimo se malo na ovaj najnoviji sudački skandal i uhićenja ovih dvoje, među kojima je jedan od poznatih sudaca Širić. To su pozdravili i HNS i Zdravko Mamić. Međutim, što kažu krugovi bliski Malešu, koji je sve i prijavio USKOK-u? Da, evo u ova posljednja 2 dana zapravo slušamo poruke kako čelnici HNS-a pozdravljaju akciju USKOK-a. No, kontaktirali smo krugove bliski Hrvoje Malešu, on je pomalo razočaran zbog toga što ga nisu niti telefonski nazvali niti Marković, niti Srebrić da mu čestitaju i da mu daju uistinu podršku u raščišćavanju ove situacije u hrvatskom nogometu. Još smo nešto neslužbeno doznali da je Hrvoje Maleš danas na poziv USKOK-a također bio u Zagrebu i davao novi iskaz. Naravno, pratit ćemo dalje ovu situaciju, izvještavat ćemo vas oko afere namještanja koja potresa hrvatski nogomet.